Uçur bolbosun, erkek ömründe şunçalık bir katı sürdeydi eken, sürdөгөндөн kekeç bolup, kakaç bolup süyley alбай калат. Замкание болуп калат. Качан сиздердин дооруңуздарда абдан сонун болушу ал кездер, мен азыркы аталардын азыркы качан күйөө балдары менен күйөө баласы менен кайнатасы жолукканда күйөө баласы шунчалык сүрдөйт экен, ошондо какач болуп калар экен. Ал президент болуп ага карабайт экен. Карасаңыздар биздин кыргыздын ыйык салтын, биздеги ыймандын бийиктигин караңыздар. Ата деген ата да. Мына сиздердин азыр башыңыздардан өтүп атса керек. Бу кандай күйөө балага түш болдум дегенсиң. Баштан аяк бир карап алып. Анан мен окуу жайды бүттүм келе. Ата, университетти бүтүргөм ата. Жакшы балам. Анан бир жерде иштейсиңби? Кара суудун базарында контейнерлерим бар ата. Жакшы балам, айланайын. Арак ичесиңби? Жок, ким айтты? Тамеки чегенсиңби? Tütüngө аллергиям бар ата. Ой айланайын, сендей болгон күйөө балага түш болсом деп жүрдүм эле. Сенде камчылык жок экен да. Бирөө бар ата, бирөө бар. Бу кандай камчылык экен бу? Жалган айтканды жакшы көрөм ата. Atalardın, apalardın arasında tamaşa şunçalık keremet yaşaydı. Uşunçalık oruçunu yaşaydı. Kim varınızlar toyda жүрөсүздөр. Esingizlerde Sayuzda toyga barsanızlar, mına tagaları gelip olsa, tagaların atынан bir jorga dep koyчу экен, ha? Azır mine olup kaldı apa? Azır eң moda mine olup kaldı mına? Aytıp koyuңузlar siz. Azır büyük padarka kılıp atacak. Yok, uyga çeyini aytın, ha? Uyga çeyinkilerine. Moda olgan jerini aytın mı? Minesiz kirgizbey? Ana taptım. Mına konvert moda eken hazır. Mına aranızlarda abır bolуш керек. 50 yıl çoğu yaşap altın toyun ötkөрgөндөр var mı? Bana çaldı kampır altın toyun ötkörüp geçinde meymandardı uzatkandan keyin çal aytıp koyup dedi. Endi kampır janagı konvertlerini aparıp javanlığa sap koyganı. Ертең карап көрөбүз ким эмне салгандыгын. Мен баз албай калдым деп барып уйкуга кетип таңкы саат 6-5'lerde кампирин ойгототум. Тор, мурда эле уктай бересиңби? Акеген алып конверттерди. Түнү менен ким канча салды экен деп ойбона берип кыжаалат болуп уктай албай койдум мен. Кампир учуп барып 300-400 конвертти алып келип çalının aldına caiza çalıp, sivetin tüyünü oturup alıp, açkizini tanıp, bayaklardı birden ayrı ok otadım işte. Şunday ayrıp görüp. Oy anağa, Cengiz Osman yaptı Cengiz dostlar ha. 1000 so'm sattı kampire. Biz bularını toyuna yekim yapargamız yaşında ha. Bomda. Deyip keyincisini alıp bu Yoldaşbay Osman yaptı kampir. 5000 sattı. Bu Yoldaşbay gönderdiğin 5000 sagan yok bu. Bu Yoldaşbay bir boza yakında toy verir. Bu soba. Konvertке sekirip oturup bir жерге келгенде унчукпай калган экен. Кампирин да жаны ачынып кетип. Адамды уктатпасаң. Менин замкание болуп калдың, окулу. Bu kampir madamin dosttan geldi, klaslaşım var hoşuna geldi. Ne deptir? Urmatlı dozum jakşılık. Güzünde bistin uyga varıp, bir koy yep, 2 gün meyman boğanın menen, 200 tıraş yapılacak. Жақындан bir конверт қолға түсті. Конверттерден daha bir қолға түсті. Шunda екесі екі жақ тарқап келіп тұрып баяғы менің тойдың несі болды, мен плюста шықтым бі, же банкрот болып қалдым бі деген сөйтіп баяғы конвертті шunda аша қалса, içine şunday kuyruktu, araşan kırgız koydun sürötün tartıp durup
Janına karışıkın suratını tak koy. Toyuna koy koşayım dedim hele karışık yiyip kattı dedim. O çocuk konvertler gelişen benizde. Ben azı sizlerge şunday, biz жақсы нәрсені айтып бергім келіп тұрады. Bu atalardım. Men şu çaldарды turap жүріп өзімде çalgaylanып қалдым. Атакебіз айтып кеткендей, ағайларыбыз, ошол соғыштың ардагер аталарыбыз арабызда жоқ. Менің демек персонаждарым алысқа ұзап кетті деймін. Азыр ошолордун окуяларынан bir шиңгил айтып отырам. Сиздер да көз алдыңыздарға елестетіп отырыңыздар. Анда bir ақсақал күндөрдүн биринде анда Фрунзе болчу, Фрунзеге барып сиздерге окшоп филармонияга барып bir акындардын айтышын көрүп келсем деп bir konsertке кирейин деп жолдон адашканбы, маршруттан адашканбы билбейм. Айтор адашып кетип, Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрга кирдим. Анан айылга келип, баягы балет театрдан эмнени көрсө 3-4 досторун, жоролорун чогултуп алып жерден эмнени көрсө төкпөй чачпай төмөндөгүдөй кылып айтып берип аткандагы кебезидей. Bu Çaparбай өткөндө o Furunze'ye vardım kozu. Konsert'e girdim. Konsert bugün yok. Ne bileyim oldu biz girip toprağa oturgandan keyin ele yankane olduğu svete çıkmadı. No, konsert göre turgan yaktın transformatörü böyle okşayıp olardığı ötken yok. At menen gelen be. Eşek menen gelen mi bilmem. Kolunda bir çubuğu var. Nastrine yok. Yolda gelatkanda yit talap ketken oksaydı özü aksakallı kişiden sakalın taptaza kılıp kırdırıp bayttı. Yolda yit talap ketken oksaydı o çapanının aldın yılı yaptırır. Özü menen koşayı erçitip gelgen ton koygon komustardı götürgen baldardı at geli oturguzup anan janağı çubuğu menen bilesin görsetti. Sen oyna dedi. O oynap gitti, onu koksoğudukça sen mi oturadın? Sen de oyna dedi. Kakalınlar niye geldin? Ha, bağlılar oynakla dedi. Dangır dungur bolup gitti. Şehirde kaydan caydan bilmem. Adaşıp kalan mı bilmem. Bir cılanaç gelin kaçıp çıksa olur mu? Hiç kim ukmasın deyip butunun ucunda topu kaldı. Kileriye kalkma kaçın. Bayağı gelin usulçalık katı korkup bakan eken. Göğünü tükettirip kaptırıyor. Ardından bir erkek oğlan çıktı. Karanlıkta adaşıp ayağının işini giyip alkan mı lütfen? Bu sefer var erkek kişiyle ayak kişinin işimi yaratmaz dedi ha. Ya bari yolun bilim kulaktı var ya bana. O şeyden canağı gelindi, kolasına düştü. Naraka kovaladı, yetmedi. Manyaka kovaladı, yetmedi. Heylentep kovaladı, yetmedi. Akırın bisti verdi, namuslanıp gittik, taltamda var, ortadan var. Bayağı gelindin, sanın anlarmak kasabalar. O şeyden kötülük karab gördün lan bu neyin campırın bir de başka bir onu kamelerse şu kötülüğün boyunca bayağı kendini gitverdi ola be. Bayağı gelin de şu sürü gelineceksin ha. 4 çimirilik var putuğa düşüp kaldı. Ananı karay. Bu şeyden aksakalardan bizi bir karab alıp baykap kaldık söz. Tuğrames nerseler bolup gitti de gelsip. Bayağılarda karak tok bal dele tok diye atıp tok. Anam bizden mınam intip geçirim sırada. Sefer var. Ben Kürküden keyin Kürküler de sizin dese tüken. Tabak sayaklı neresi eken. Gülgün adamdın densoluğu jakşı dese. Gülgün adam demek bu baktılı adam dese. Ardayım gülüp жүрүңүздөр. Andıktan men dağı
Aldığınızlarda özgöçö Sayüzdün temasına girip berettir. Şu alısqı toğlordun жаңырығын, toğlordun үнün alып kelip berettir. Men albatta Жеңишбекти чакырмакчымын. Жеңишбек Султанов.